Il-Fondazzjoni Foodbank Lifeline qed titma' bejn 80 u 100 familja fil-ġimgħa. Dawn jammontaw għal madwar 350 persuna li għal xi raġuni oħra qed isibuha diffiċli biex jitimgħu lilhom infushom u lill-familthom. Għal dan Kim Hurst f'konferenza li markat Erba Sena mindu l-Fondazzjoni fetħet il-bibien tagħha għal dawk inqas ix-xurtjati. Hurst spjegat kif l-idea ġiet wara li darba fil-għaxija meta kienet għadha tgħix l-Ingilterra rat raġel ifittex fiż-żibel biex ikun jista' jsib xi ħaġa x'jiekol. One of our church members saw somebody going through a bin outside of a fast food outlet looking to see what people had thrown away. And he came to me and said, "Kim, you've had experience of running a food bank?" And I said, "Well, no, I've had experience of being involved in a food bank. We have to do something." So we did something. Hija spjegat kif f'dawn l-4 snin in-nies saru jafu aktar x'toffri l-Fondazzjoni u bekk xogħolhom żdied drastikament kif din is-sena l-Fondazzjoni qed tikkalkula li se tonfoq ftit inqas minn €250,000 fuq l-ikel. Ikel li ta' kull ġimgħa jitqassam minn 4 ċentri ta' distribuzzjoni f'San Pawl il-Baħar, Birkirkara u San Ġwan. Each year the number of people coming to the food banks doubled on the year before almost. So we're constantly seeing more and more people. It's increased because people know we're here. Hurst qalet kif il-pubbliku jista' jwassal id-donazzjonijiet tiegħu kemm fuq il-paġna uffiċjali tal-Fondazzjoni fuq l-Internet kif ukoll billi jieħu l-ikel fiċ-ċentru tagħhom li jinsab fi Triq l-Ifran fil-Belt. Madankollu dan mhux kollox kif ħabbret li hemm pjani biex il-pubbliku jkun jista' jagħti donazzjonijiet żgħar waqt li kliet tiegħu f'diversi stabbilimenti u ristoranti Maltin. Maltese people love eating. They love eating out. So asking people, actually, when you eat out, if a restaurant puts €1 on each bill, and that euro comes to the food bank, that would really make a difference. Preżenti għall-konferenza kien hemm il-President Emeritu Lilu Preka li hija membru fil-Bord tad-Diretturi tal-Fondazzjoni. Hija faħret ix-xogħol kontinwu ta' Foodbank Lifeline u ta' tħajr lil dawk kollha li kienu parti minn din il-fondazzjoni tul dawn l-aħħar 4 snin. Saħqet biex il-pubbliku dejjem jibqa' ġeneruż għal dawk inqas ix-xurtjati u sostniet li kulħadd għandu dritt ikollu x'jiekol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.